like your best. I got a one-way ticket to explore the world tonight. Baby, do you look so pretty and you smile, baby? I'm almost pretty. Hey you guys, welcome back to my channel. Saya Cynthia mga Anisha, but kini channel nga Anisha Khasi vlog. So guys, mentas ni mini Shet Kjat Syiar. Kjat Syiar. Ngan chus di, ngan pergi Kumne Com Shet Kjat kalau ko best bha, busuk bha, but nalor kata kalau bang bha. Ini Islam shikapor ni lay instang Shet not, Islam shikapor. Let's get started. Hey guys, flab ni hang ni yang sejam tang ladon, but hang ni flab ni kini Kjat Syiar. Ngaladap sai khuj bha mne ki stem bha tengal le komno nga sai khuj bha da kom khuj e adu nyo prasin ba nalor kata nga ber sa komlu ko shit iwe pe iwe ni Kjat Syiar sai khuj bha tim tangan le komno namar ba ka kham e nani nalor khandiar e shpo ki jam tenani ka kham e nale anu ban yo ban bang akan kham bang shuam ngan khani kini ka do komba nyo mi de e tada hadin tu am ngasa pi pe fi komno ban khle masala ko plakri tangan kham ki jan ni tangan panas sudah nyeri tangan beef chicken masala somarin red chili powder lalu blend lightly Ditapan kayak bahan ini baru hijau. Dari tangan asap kontur. Taparan klep yang pada ini baru. Cũng nhang là đẹp thêm ba cái tem ta kelakui. Tangan sedih iswa jai kini kado hakalu film pakan kam i bahasa poru dengan i iswa kumba pada jam kado.